DCC wa Mara kuruta mukana omurito wegiye wagagia akiuga uroka watikana kayo kirwita gari ra kiwatho. Hatwamberia mabitia maria gavana Kawira kuringithaniwa namo makathikirwo ni bunge yonthe ya Senate na te akamiti mamwe ni ugambi uria urutitwe ni bunge inukire gikaro kia umuthi. Mamuma abunge ni makwendekithagia kamiti ya Senate 11 mathikirie igamba riri indi gwatuika ni bunge iri yonthe ikathikiria na kuruta uge wao. Riri nirio ria kathatu gavana Kawira Mwangaza akinyitwe mbere ya bunge ino nyuma ya kurutwa gitini ni bunge ya Meru. Bunge ino ya iguru riu nirigiritwe gutirimana kwambiriria kiume kituthiete nikenda kwariria untu uyu. Boniface Mongera atomberie na riboti ino. Na jumongana jomonene jomaseneta sibaregene na kamiti ya mwanya ya kiame 11 barabara oroti irotero baba ingi majority nyerotero baka minority kenda beta kuthungurika baraka Kawira Mwangaza ko bibregitine kana impeachment. Seneta Edi Gishoro Okechu kumurotero Migori, Karenya Mwakorotwa, Gloria Robo Okorotwa, Wakili Sigio Bomet, Wahome Matinga kumurotero Nyeri, Abdulaji kumurotero Garissa, David Ofuro Bongoma, Boyisa Juma kumurotero Kwale, Betty Akinyi Okorotwa, Shakila Abdoro Okorotwa, na Betty Monteto Okorotwa, Ebubara Adhuri, Ende Baba Ingebo Mukondojoro Kedrogiterwa, Jogaro Yonde, Kana Plenary. This Meru matter is very serious. It's not a matter of people saying plenary or committee way. It's a matter that is affecting seriously Meru people. And we must look at it critically, Mr. Speaker. Kwa sababu sioni vile our MCA kila dakika usiku na mchana wanaweza kuwa wanakera Kawira. Mpaka tuangalie vile itakuwa kama amefanya makosa atimuliwe na Seneta 67. Kama hajafanya makosa arudishwe. Speaker, kwangu mimi kwa sababu nimekuwa katika seneti hii ni vizuri wakati inafanywa katika ikijumuisha maseneta wote. The justice will be served to the people of Meru and the governor of Meru if we look at this matter in the whole house. Committee sometimes in the nature, Mr. Speaker, can sometimes escape the attention of the public, Mr. Speaker. Igekene nyega kurigari na ikyo pamoja bara kudro badhuleto ikamiti ya kwangerekano wakili sige ibaregere mukondojo special committee jweterwa. I am aware that I stand a chance to chair this committee of impeachment. However, the interest of the people of Meru and the interest of the entire house is paramount. Ida baba inge baregete kuiba moja kwangerekano seneta kumurotero Viga, Godfrey Ososi na Senator Nairobi Sifuna pokalia moni mwanya. I know that the plenary way is the most popular one, but the most effective one in these circumstances is the committee way. It is easier, it is better, there is greater opportunity to cross-examine witnesses and to ask questions, supplementary questions, when you go the committee way. Kere madhogane jaba bainge, barua garo yonde, ni onjega nkuruke Seneta 11, nontunobe kiromo bukone, ontoborea garo yonde, etiombe kam. There was a similar motion brought in the National Assembly to impeach a cabinet secretary. And the mood of the House in the National Assembly at that time was that the cabinet secretary must go. Then a select committee was chosen. And Mr. Speaker, they came back and said the minister should stay. Ntetoje mosono jo kumbubre Gavana Kawira Mwangaza getenenyo kumajo kodro yokuruka kire bunge account Meru kiume kethiru ijwe threto kerurero rwingi ni nyamurutira kinya kirinde kimwe kumurotero account Meru gya kinyira kwithro gikatha ni nyakenge kwithro kirumo masereta bara kwithro bakira tojo toyo kurente toje ontubra kwithro bukimenyekana muruka gitene gaka tagukethwa. I have received almost 300 shillings in 1 shilling, 1 shilling, 1 shilling being greeted by people of Meru. So people should stop sending us messages. Honorable Speaker, I don't understand why people are sending us messages from Meru, from all sides. Rotere, rwa Gavana Kawira Mwangaza, na rotero bunge account Meru, kukorokira mawakili bao. Bena mwankantu kwa kiume ketu rikwethro bechichane mwaokoje, haraka rono kethro ikarira nteto ishi, tukwe Jumatatu, na tukwe Jumine kiume ketu itete, hara muthia bakethro beringa kura, bere thasta chotuko, chithro chikinyira. Nke reporter Antoshoro TV kuma jikarona bya bunge kingina ngine na kineke mushuju Nairobi
mbita Boniface Mongera. Umunthe kiri bunge ya Senate rwaria rwa kubunja kaunti ya Meru ni untu wonekanite gukushiria uge mwanya mwanya ore gavana Kawira kinyetwe mbungeni eno makiaria mama abunge mabunge eno maugite kubunjwa kwa thirikari ya Meru tindawa igatethereria kuthiria thina iria iribo Morgan Mweti na rugono ruria rubanganitwe ni Edward Mutembe. Akari kenda ba Meru ibandikirite Senate bakienda kaunti iwe bunjo nyuma ya mbunge ya kaunti ya Meru kuingata gavana Kawira Mwangaza. Naomba Senate mama aende, na kama mama hataenda Meru konte yote ibunjwe. Mama na nena kinya MCA bonde bane nonto bonde ivaire anto ba mabatora kuimpisi yake atika to abadura manto ya kuimpisi to abadura kenda batoritira ngwe no ibonere ngwe igori aba ipise to kila gavana aende mama aende baende bo county Meru yonde bati kubunjwa mbunge nande bamwe ba maseneta ni baritete mauge jao kirigikaro kya Naro muthenya uringana na seneta wa county ya Vihiga Godfrey Osotsi ni ati kaunti ya Meru ni batere kutharua. My view would be, Mr. Speaker, that there may be instances where we need to look at the provisions of Article 192 of the Constitution. Whether to suspend this county and we send everyone home or not. And that can be dealt effectively in a committee, in a report, which can now be sent to the President for action as per the provisions of Article 192. Untu bubu ni bureganito nabu ni seneta wa kaunti ya Kirinyaga James Kamau Murango. Mustahiki Speaker, pia ningependa pia kutoa kauli kulingana na mapendekezo za seneta wa Vihiga Osotsi kwamba tunafaa kuangalia kama tunaweza vunja kaunti nzima. Ningetaka kumwambia kwamba panya akiingia kwa gala uchomi gala unatoa panya. Kwa hivyo Mustahiki Speaker, mimi naunga mkono tuvalie njuga swala hili mpaka mwisho. Nawe seneta wa Nandi Samson Cherargei awite kagitene gaka Meru etiomba kubunjwa nontu gutina nkiame ithurano na mianka ira nionjene kuringithia kura Kenya. I agree, Mr. Speaker, the issues of Meru are very unique, complex and diverse, Mr. Speaker. We cannot new law under Article 192 on suspension of county of Meru. Meru is working. Some parts of Meru are not working, Mr. Speaker. And I want to remind the deputy party leader of ODM, and I want to advise the Secretary General of ODM to organize an induction at Kenya School of Government, the way Akina Joe and the rest have been done for the last 2 weeks, so that he understands, Mr. Speaker, we don't have a functional IEBC at the moment, Mr. Speaker. The NADCO report, the amendments of IEBC, we are still considering, Mr. Speaker. So the suspension under Article 192, we should not envisage, because we have opportunity to listen, Mr. Speaker, to be able to ventilate through and be able to have a chance. Kuringana na gicunje gya katiba kiagana rimwe 90 na kiabire county yomba kubunjwa ki kwina ndoa na riria ngugi yare mogwiteka. Morgan Mweti, Weru TV, Meru. Loka tuthira tukithie kiri mutandao wa X tuthira tukiwatana na Martin Gichunge Wandura hari nao na ne kwariria mauntu mwanya mwanya na angikurikanagia ntuku cionthe cia wethatu kana Jumatano cionthe ni bari yao kithagirwo kiwatanira na Martin Gichunge Wandura kiri mutandao wa X na nikenda kwariria mauntu mwanya mwanya mama kwithirwa makithie na mbere na ukithirwo kimenya mauntu nkuruki na kogu utikariganirwo kwithirwo giturumira mutandao uyu wa X @Weru TV nikenda utigakurukirwe rionthe ntukucionthe cia wethatu kana ntukucionthe ta cia umundi atuthira tukithie imwe kwa imwe mwanka na bo nikenda tuone bukuthiete na mbere mwanka tha ino.
Agatuthina mbere na ndutu cietu ni bagikundi kimwe kia nduke imbithi kumantirishia egembe na rietwa Muyofo Youth kiugite maria makwendekithia thirikari ya Meru ibunjwa kama korota na ubutumbikana ayuthi mamani makoronta ona musiasa Mike Makarina makiugaga niwe abanganitie ikundi gia antu akagutitera Governor Kawira makiugaga marutha una ni makumenya Mount Timega Meru tabure Marion Karugi agutwira gikundi iki kiugite kiri na wirigiro Meru ikona kioto rwaria rwa kweberia gitini Governor Kawira rwathikirwa ni bunge yonthe na te kamiti ya antu 11. Siku ya narua, bunge ya Seneti nithiritwe ekirita mwerekera jo kwariria muswanda jo ithatu jo kuingata Governor wa Meru Kawira Mwangaze kumetene na riu kiumia twitite nirio bunge ikambiriria yambarire rumirite Governor na riu ayuthi baikundi kia Muyembe Youth Focus nikio Muyofo ni baiturite kurita maoni eure ontubu na kumeneria baraba kwa kaunti ya Meru ni bati kubunjwa ntu basoka rigende bene bakiwa burubi ni roto baraba kwariria mantu ya suspension of the county non to bo impeachment isi obete kwa the asio kambue the assembly baraba mandated by the constitution kulita ngoesio oversight non to impeachment injire moya oversight eute a proper justification for conflict non to article 192 clause 1A and B area ekawa county yomba kwa suspended yake kwa emergency na kuna conflict ote conflict yonde na county na kinyake other ways ya kwa ya dissolve county impeachment in the history otero yethira ye a proper justification ekona nina county no erongamwe so muntu omwethire na thina teko tusokwa ndebene na to waste our time na turongamia services kenda tumbose kufeva mtu omwe yes no ye dissolved lakini thayo kya kolelia kinya IPC yongwa tutina IPC so imante atuombekana kuthirika wira ina thina na yane na atu erekananu ile sinema yenye ulifanya pale assembly the other day wakati impeachment ito umeika wira kwira obwithi also that ona clips yako endia na Senate daito umeatena evidence kana clip ine era wampegethia tia ikawengethwa kanambi daito umea hiyo ndio the only video ya kuona ni etika to victimize mama theri of which to kuona there is no maendeleo niara kinyamba menerete Mike Makarina bakiwa niwe urarite ikundi kia ekurubara baronekere bakithetera Governor bari musimu nene jo Nairobi bakiuria Makarina na thiate interest ciawe wengwa na areke kwa area Meru we Makarina there is no way ya utwira thaika wira ikaretere abua ito kuona no wita kuguthurania antu na u Nairobi oibeta kamiti ne tibwaria na tombekia kureta antu batume athine Meru mtandaone kuona ni ati Meru nitete bwana ntu ina mbesa sio baonga ito kumya no rete ngirima na 5 yoyo tuma wanjiria kuangangia akariba Meru webe onele siora mama bu ithai na ni wewe wari mustari wa mbere utotongerete wetwira mama she is not fit for the office wira namenyeretu ku Senate nambia ibo onto tukuwa batu twa antu pa Meru thai akariba Meru tugera Senate na twa miromba neromba ri nene mno yethire yefea asio makawira wengo no na nitie no thina te Meru ina thina we na thina leadership ya Kawira ase leadership ya Kawira nere musie netheria Meru family affair atha Meru ya musie wake atha ati uti unit ya kwenda turiona na rambiri nya undivide antu batandi vaindo thai antu tutura twete heshima tu antu kariba Meru akuruba njuri ncheke bari wata mitina ubaeta kwa tweka itu na njuri ncheke kuma tiania na twenenge kuma Embe so kwena a lot of unity in Meru County na ni utongore ba mamo yetiatia yonekana nkiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kenywa Athuganirwa mangi matano ni makinyetwe kotini makiringithanagua na kubebia gwa cukuru ya Egoji ya Komama na kijagia kwinuka marikana kubebia nyomba enyashe mugana wa mbia milioni 2 kwiyambuku cia kanitha mabati na into ciengi igukinyira mugana wa mbia milioni 3 mutuki kare na thingatiritie rugono ruru kotini na ni maimetwe mbundi ni koti na ni makwirigirwa kotini kairi ntuko ya ruyu
Ntuku ya Jumatatu Nthiru nyuma ya County Commissioner Meru Jacob Ouma gwikinyakiri skuru ego Jide and Boarding Primary na gutigo ganto barabe nyangitie skuru eje na njire nene bakagwa tobekirwo empine na bajo kiruetagarira kiwatho nekirikana Jumatatu banana ne bagwati na bakindwa koti ya Nkubu. Yeyote ambaye amehusika katika kufadhili vitendo vya uhuni, vitendo vya uhalifu, atashughulikiwa kwa mujibu wa sheria. Watu watakamatwa, kuna wachache ambao tayari wamekamatwa. Watu watakamatwa na kushtakiwa. Nande kinyanaru athuganirwa bange batano nibethire baikinyithwa kiri koti eje ya Nkubu baada bathitangi na maite jathatu itiara mbere kuithia nyumba ijire cia mbao na ijire cia maiga ciegie mung'ana ciringi milioni 2 itiara jairire kuyamba keti maukuja kanisa thigenke mabati mirango ya mbao itena metha bia ya mwana wa chiringi milioni 2 na nkoro kiba keringithanwa kethra batiete ntobi ubigwetia u nibagwatikene nabyo na bakemenyaga no kabi na etiara muthia ne kwenyangia ndirisa kibao gya ntomeri na rothingo intobia gya mwana wa chiringi milioni 1 athuganirwa babonde ne baregene na thitango iji na kuringana na mugambithania rogira na ugite koti kubata mbondi akiuga ni kende kae wakanya kakwandikirwo muthuganiria maitia jawe na kou ni berigeri rojo kaire gucoka koti kende gambare uri kathikirwa mwana thuganirwa bara mugwanja bare koti ntuku ya Jumatatu Nthiru. Upande wa mashtaka watapatia mashtaka baadhi zote na ili muweze kujitayarisha kufanya kesi, mjue mashtaka dhidi yenu na ushahidi ambao wako nao dhidi yenu pamoja na zile statements za mashahidi ambao wataongea mbele ya koti, ndio muweze kujitayarisha muzisome kufanya kesi. Report ya probation itaweza kuletwa dhidi ya nyinyi wote kabla koti iweze kuamua ile bond ambayo mtaweza kupatiwa, pamoja na pia ile report ya social inquiry pia italetwa, kwa sababu kiongozi wa mashtaka amombe hii kesi iweze kutajwa mbele ya court 1 ili iweze kuwekwa pamoja na file number E940 ya 2024. Hii kesi itatajwa mbele ya court 1 kesho tarehe 15 mwezi wa 8 2024 kwa mwelekeo zaidi kuhusiana na hii kesi. Kuma koti ya Nkubu gicigo mbunge kia Southiment nke report ratito cia weru ria kwa rietwa ni Mutugi Kare. Atoyokie kanya ga kunogoka. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko gwithie kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe za tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamii tile na Roman Jamil tile gauge 28 made ara magurija gwete kuma magana jana na ja mirongo ire monka magana mugwanja ja 45 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda mbeshe cia kuciurire guru ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirwe tutugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi. Turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka ntire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ukareka ofa ya nusu mwaka igukuruka. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jetu tukarie bietu. Rhino Mabati, do it best on top. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa.
Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Hii season enjoy na GoTV. Beste yako wafuta. Tuna connect na ligi zote. Jishikie GoTV leo ujinice na the best futa live on SuperSport. GoTV. Love it. DCC wa Mara Kathongo na ugete wagagie no tabaritie ntere inu indi magukandana na unibaria auriti atori kuringa riboti kuribo kirimekarika no marikoma wagagie maumira ni nyuma ya monto umwe kuraga nturani ya Kagutani bakubina barabara ya Keganguru na nkuruki DCC uyu na ugete ni magwatite riboti imingi muno cia mateta kumakiri akarino ntobwa wagagia Bantu gukura kiandenia gicigo mbunge kia Mara no akwithirwo kuri na mantu njogu mantu makurigarania andiki bande to muthenya we mundi turekira Kaguru mugongo na kuringa goti obicinia kamishna wa kaunti nini ya Mara Machira Gathongo kumenya kira gikuria kira kingi na nkinya kumenya kira gikuthina mbere kama kamati. Nafikiri watu wesema ya kwamba there is so much increase of crime, those are incidents because kila crime kila kitu imefanyika like hiyo manda, all those issues you are reporting, they are incidents. Mamwe marama kuthina mbere ndenia gicigo mbunge kia Mara ntuo gwa ntuo ta muthenya wegoro mwiri wa muthakota kumenyekana kwithirwo tari moyo ntura ya Kagutani mbariche Keganguru kiri gicigo mbunge kia Mara tuo inka inyuma ya mwiri ungi kwithirwo tari moyo nyombani cia mukomboro nturani wenu ndegwa antu bakiwa kwimuturagiritwo bantu kawene tweja tuona na muntu tutukumenya kuri tukuromba security ndene yetula lili tonto nentu kuite nyingi kumanya na mtonge kwithirwa kwililite bantu kaja kandu kemwe onania ke muringange na mndu aronania akwire muthenya wa kiumia arona ingeta kisande kiogoro utuku bwa sande ni wako ni netaka aomba kwirwa alagwatire na ulagirwa antu au na ne ke muringe na gintu kiongo mwako ni mutoto mura kiongo ke muringe kona nyona ala akureretwe na ndamubura itekete kuringa bwa ala ulagirwa antu au emwigire te ala ulagirwe arona ni kala ulagirwe akina soka akina kurugwa rigu akina igwa akina emanu mutaro muthaka Derek Muchoi aronekanaga na maringangirwa marito mothio na kurari na mukururio wa ndamu Kamishna Gathongo akiugaga makarika tamamana rira ringiria magutuni makomba kwithirwa makiruthirwo tuiria kesi kama hiyo bado ni kama ile tu nyingine ya Amanda, si ndio? So now what you are saying, it is under active investigation by the DCI na until sasa tupate read atuwezi kuzungumza zaidi. Amona bubo Kamishna Gathongo araruta mukana kiri muntu wonde orokethirwa akigwatwo na ikarikari kugwetanirwa na mwingi na ikarikari tete moyo akiugaga akathukirwa makinya marito makiwatho ta mwinyangia bobo bumirite ntugo inka inyuma ya ntobaire ndenia tauni ya chogoria guchinwa mwanki na gutoturo.
Hizi zenye ziko na mob justice, we are very concerned. Hiyo ni mob justice, sio kitu inakubaliwa. Kama mtu amefanya makosa, ile kitu inahitajika, hata kama wananchi ndio wamempata, ni wampeleke polisi, ndio from there police take it up. But now mambo ya kushoma watu, kuua watu, it is not even allowed na kisheria. Na wale wanahusika tukiwapata tutawashtaki na hizo makosa. And you see kama ni justice, ni mtu amekufa, sitakuwa ni manda. Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara, mbitagwa Martin Mugambi. Agwati mbaru ma mĩciĩ ya gũteithia ciana nĩyo Children Home nĩ maugĩte thirikari nĩ batĩre gwĩciria kaĩrĩ kĩrĩendekithia na mũbango wa kwenda kũbinga mĩciĩ ĩno. Maugĩte magaca kũrutha ũũ ciana ĩno itithirwa na bagwĩta mũciĩ na nkinyagia ma engi mationa bagwĩkaria. Nĩ barĩa marĩtie maũndũ mama mariungĩte mũciĩ ũmwe wa kwiga ciana ĩno. Kwena gitumi giki nene muno ndi thirikari kagita kare kweja na basari kana inyangugi gutegera muno Children's Home ire china na marabo guthetherwa ije ni miari iria yarite ni endi wega kinyarungamiri banjerusha mwiradi Children's Home na ndiro mbare turi atukuromba inyethe itutethe yuero wishas rutere rwa thirikari twina MP yetu mheshimiwa Raim Down na kiti yabatere kwitha etethe no Children's Home kwina mheshimiwa Kairemia ure women lab wa ndene Meru County inabatere kwithete thia ndene ya area iji na kinya MCAs na kinya inyangabana wetu inji nyomba umwiji toka area kanisa umwene nthiguru yonde no ntwana baratu na babo moite county mwanya mwanya barabara aja na babendekegia gutethio koitukuria thirikari ithire ine gitarire ana njara yawe ikethere aja u nikenda tumba gutetheka kire ana baratu nabo ana baiba kuthoma bwega aimbi baeja wa basari fund tikiega wa kethiri ya immense north bagatara Children's Home ninga na chegu ana barabe kuba korubanga be high school ne ana bangana be colleges na universities ana baba komba kwa roketa irwa mbeje tiao tia bazar batike yo chindida na onana bantu bange barabo chiomba araba gwite thukanio thirikari ati miaka mika yirite bagetha bakinga njeiri tirirega no ntwana baba ingi bakati kwa kaome na kinya bakaura barabomba gutetheka nethuwanie bwega mantu ya Children's Home keja kwatie kaingwa ana jababo ndo ku twinabo utwe na muciari batu turaitu na aciari ba itu aciari ene ana babo ndo bukuona nabo ke akwitha nda shukuru esirithikari kainga ana bantiye bombo tetheka na njira iriku no ngabongo bakajukiana baba batethia na njira bombo batethia no kuinkoromba thirikari ibakare ndi guruba thugani bwega bagaita mantu na mathugani ja yongwa ibasikia ndi basikiri bara ene Children's Home rontu kuma inception ya ndigomba 2030 njai kaingwa ciana baba na nenkoria thirikari atire ana baba bakyogereka mathaa na ne miaka gitaba kwa ingware ana ina bageta bati abo theri kangwa thirikari ande matio etegere bwega ndikenda bakwana ana baba ore babokara batege kwana batege kura kerbada in future ibwana wabo twatha thirikari nayo tukumiromba ithiro ina mathugani ya kumuki bwega na motion ndwi kwa parliament ne ajumbe no to baleo baugi ana barabate na bangina kana bethe abakaura Children's Home tia ingwa kana ne atakwa akara na nandi wendi bao ni thirikari na kinya wendi wega kutonyera muno njaiji na kuitetheria kagite karabe na biatho bia biomboto mana baba bokara bwega jai na nguruki 70 na bana na gwitia na no kuone murigo jo munene no tubenda office ibanyunya ndawo ura tukunywa ana baba ibaleja kana ibanyunya na ibakwenda school fees na into bingi kantu gakukara konde mwathani akethirwa kuthalimite nako tethia na baba nonto ne ana ja barabange kenda bakethro bena maisha mega kenda bakeja gukiria mugongo jwetu jo bandai batwe tole Children's Home aje tuthia woko yetu ya kuona bachana baba ila bagatumira ndende school njeji na ndi ntuko yongwa twina ran tariki 8 mweri jwa kenda ira twethera twina walk o igita ronde na ran na ntu bonde bu maguntu mwanya kuma Eldoret bakauma kuma Kakamega bakeja monka kenda boge akenda bomba gutethia nja iji ukeja kwithira ntu bo meibo tutethia abanja bae bakwibomba tutethia bungana Muthuri Murioki Weru TV mutire joka ngangi
Newega mutegeri nonto wa kuthura na kinyagia kuona kanya kurumira ntito cietu cia muthenya wa umuthi nkatho cia mwanya. Bita kwa Christine Wanjeru na mwananiria wetu wa mathithio utukwo monthi arae Purity Richard ndinki magarukanga gutiga kiri mubango wa A Miracle in the Village ni mubango wa kanitha ya Kambakia Christian Center mubango uria withagirwo gucirario nthe ntuku ya Jumamosi kuma thashiri na nusu na weekendi eno tabotire kuona mubango uyu nuntu ni twari na thina ya kimitambo na kogu ukethirwo ukiwona thainogu nda umagaruka ndani ya Weru TV kogu thainogu na ikurukite ndakinga inya ngotige kiri mubango uyu wa A Miracle in the Village umundi.